دەم باش ناوا پێشانگەها ناودەوڵەتیە هایتێکس بەردەوام دەکاتن ji bilî ku aliyek pêşanga û nîşandana nûtirîn teknolojiya cîhanî bi beşdariya kompaniyeyên çendîn wilatan û ji kompaniyeyên navxweya Herêma Kurdistanê jî li kêleka we konferansek taybet bi ser mijarên girêdayî teknolojiyê, aboriya teknolojî, dahênan û navarak û sosyal medyayê jî. Ev e hemî ji derve û navxwe bi yekdest gotûbêj têne kirin û dahênanên nû û teknolojiya nû vêre zêdetir tête nasandin ji bo ku zêdetir bikeve nava bazarê Herêma Kurdistanê û destê bikarberên navxwe de. Li vêre em ê ser hin xala rawestîn bi mêvanekê taybet ku diplomatkarekê bazirganî di heman demê de rawêjkarê serokatiya Ukraynaya vêre amade ye. Doktor İmat Balek spas bu hatina we doktor. Spas bu amadebûna we. Spasiyan gotkem. Pêşangehe di demekê de hin taybetmendiyal xwe digirîtin di buwarê teknolojiya nû da teknolojiya zîrek da wekî we dîtî heta sibehê ve bi beşdariya kompaniyên girêdayî we jî. Em di çi az dayne hevber li gel yên welatên din di gehandina teknolojiyê bû bikarberê navxwe. Gelek spas hin jî bixêr hatin. Em li ser astê rojhilatê navîn em li astekî gelek bilind dayne. Destxweşiyê ez li rêkxerê wê konferansê wê pêşangayê dikem. Şolekî gelek serûber û gelek profesyonalî kiriye. Ez hêvîdarim ku em bişên zêdetir weberhenêrê biyanî û karîgerê teknolojî û aborî biyanî zêde bînin nav wê pêşangayê ku zêdetir bibîte nêwdewletî. Wekî dî tiştekî gelek baş e û destxweşî lê dikem. Doktor beşdariyeka berfireh ya kompanyayên navxwe heye di nava vê pêşangehê de. Ev kompanyayên navxwe çawa tişên di vê pêşangeka bi vî awayî da bi xwe deriyek bibînin ji bo ku sinûra jîn derbas bikin. Hene gencin dahênanê nû kirine li ser asta cîhanê hezrên nû kirine projeyên xwe û di nava vêre de nîşan dane. Çawa dêşin sinûra derbas bikin ku berhemê xwe nebtinê di Kurdistanê de bikar bînin? Sinûrê xwe dêşin bêkdû rêka derbas bikin û sinûrê xwe berfiretir bikin. طبعا وكي بازار كردستان وعراقي كومبانيات كود بيجنس ستارت اب اتقلك تشيبوينا وقلك بركتينا وقلك بيشكتينا بس مخابن مال كردستاني والعراقي ايكو سيستمك نية يعني جينجكا ابوريو وبرهنان نية كيما وبرهنانه وبرهنريت ميا خمالي قالك بشتي جنجان ناقرن يعني كو از اگر جنجك بم كومبانيا كي دامزرينم چاربنج كسابينم دقا من شول بكن من فكرك قالك مظن هيا زحمتك از بچم كسكي وبينم كو بيتن استثمار نو بروجامم بكتن داكو از وسنوري بشكينم بچما ولاتك دي كواتا جرينجيا كو خو هيا بو دست گرتنا دستی گنجان جالیا و برهنان ناقوبه بو چی او گرینگیه چیه؟ او گرینگیه یک کو او کنسپت او گنجه کو چیت کن سرکویتن یعنی خو فرض کتن البازار ما باشه تو حتی خو فرض نکه البازار خو نشی بچه بازار کی دی بله بو که تو خو فرض کل بازار خو دبی سرمایه هبیتن دبی پشتکی آبوری هبیتن دبی بوردک هبیتن کو کم بکت و نشان بده تو دستی وان بگیری تو ری پیشان داتن چون که اوه گنجن یعنی تجربه وان سرکینه ایک تجربه گنجه که عمرت 20 22 23 سالیه نشد بصنایع بچیتا بواری آبوری نو دولتی بچتا سعودیه بچتا اماراتی بچتا ترکیه بچتا اروپای کمپانیا خوب بتویری اگر پشتکی آبوری بقوت نبیتن کسک نیت ناف دا دستو پشتی بگیرید دستو بگیرید لسر گنجان زیادت رات واستین دکتر وقتی که کو هنگ دبی بواری دا چالاکن چند کمپانیایی که توهنه
باشە هەنگوو کو دەمێکدا چەند ڕێهێنە بوو دەستگرتنا گەنجان هەنگ بچ ڕێ دەستێوانگرن وەکو کۆمپانیایەت خو وەکو شارازایش دە هەمان دەمێ ایکش کمپانی ما کو ام بازرگانی آنلاین اتکین ایکم بازرگانی آنلاین العراقی لحرم کردستان ام بوین 2014 و ما وکردیه و تقریبا 200 کارمند مهیا و ام گنجاتینین در فتت دینه کو پارکی کم بچن بخو دکانه کی پروژه کی دانن ناو آنلاینی کو ام بوان ایدی بدین الناس کرن دستی وان بگرین لبوار آبوری لبوار رکلامه لبوار پیشکفتنه و تقریبا ما گلک بتقریبی چند گنج و صادقین کاری زیده 20 پروژه جدا مهنه که ما دستی وان گرتیه و پیش کتینه باشه ده چارچوبه یا به دستگرتنه دا باشه که وان گنجین کو راد بن بکار دیگه جیل گل هنگو چارچوبه دا مزراندنا کارگاه که برهمانی نا اتومبیلانه لحرم کردستانه کاتوی بیجه من دکتور اکتویش قناغ دانه اوه بخو بس گنجان او مشكله نيه مش او مشكله هيا منو ك هر جانجي دكتور سباس قالك ممنون ولي ابا بو تقريبا 2 صاله زياده 2 صاليه ما دقال كومبانيا دونغ فينغ اي حكومتها الصيني قريباس تكر كو كارغا كوم كرنا ترومبيلي كهربائي لكردستان ام تشيكين ما پشتگیری حکومت هرم کردستان جناب سرک حکومتی ما خر پروسس خلاص کردیم ما عرض ورگرتیه ما اجازه ورگرتیه ما خر تشت ورگرتیه بس ما یکو ام جدگه یک دو مستثمره و برهنه را کو گریبسته کی بکن داکو دست پی بکن چون که او پروژه نه بس پروژه که کو والله ام تروبیلت کهربایی بینین ناف کردستان و جینگه کسک بیتن اما پروژه کی سروریه بو ولات ما بو هرم کردستان ام دیشین ریکا و پروژه بازار کی گلک برفرا و مزن نافچه روجالات ناوین و حتی باکور و باشور افریقیا جی ام دیشین تصدير بكين هناردي بكين كواتا طاقة إنتاجية وجودي بلانت دسبيكي دي تشاند بيتن ودي كانجي كان برهمي وببيني بتقريبيش بيتن كونغوش تو بدس آباهية وجينا كريا وكو دامزران نعم ما دسبينا كريا بروجه حمي حاضرة عرض حاضرة إجازة حاضرا بس وكي من قلت ما دقال إقدو وبرهنريت كردستان أمن گفتگوی داینه دست پی بکن هکه امضا بکن بین ناف پروژه دا من خلال 6 هیوا پروژه دی دست پی کتن خلال 8 حتی 12 هیوا ام ایکم ترومبیل الكردستان دی برهم هینین بطاقه انتاجی 6000 ترومبیل سالا ایکم بو سالا پینجی يعني ساله تقريبا هزار ترومبیل دشه گرتنا دست گنجان هاتین است دامزراندن اوی کمپانیایا برهمینان اتومبیلان لکردستان هنگو چند درفت ده هبن بو گنجان دوی کمپانی برکو کاره که مزنه بگمان کم هزار کارمند گنج دیدگم شول کن اما دبیتا لسر آست روجالات ناوین دبیتا ایکم کارگا کم کرنا و برهینانا ترومبيلت كهربائي ودي الكردستانش بي يعني دي كردستان بتسر وكيد بين ستيجك آبوري يا جالك مازن وجالك فرق باشه جالك سپاس دكتور عماد بالاق دبلوماتكار بازرگانی سپاس بوقتی که تا دایمه جالك سپاس